Čaka mi 10 ur pa pol vožnje. Evo naj prvi izlet, tako uradni izlet. Res sour, ja. Gremo na Koroško, petek je, jaz sem že imela tak naporen dan, pa je ura šele 2, zdaj me čaka vožnja, ne vem, kaj tak škripa okan. Zdaj se v Žalcu ustavim, ker sem si naročila te stvari za rjo popraviti, barvo, kit, stranjevalec za rjo. Pol grem domov in moram iti narediti zavarovanje, pa to registracijo. In pol imam stream, tako da naporno bo. Pester vikend, ampak vsega veselim. Že dolgo nisem bila doma. Mika je glih zaspala, pa sem je mogla zvleči iz njene one poslice. Ni bila navdušena, ampak je bila tako zmatrana, da se ni nekaj ful upirala. Zdaj pa upam, da zaspi. Se pa veselim, da bo z Risekom spet, da se malo natrenirata, njen trebušček velik. Danes pa to pijem, cappuccino Starbucks. Po 600 metrih. Ključka za mašino se je prižgala na avto. To ni moj avto, mimogrede. Sem klicala brata in je rekel, da lahko pelem. Pol sem šla dol iz avtoceste, pač da sem ga poklicala in pol sem se zgubila nekje in sem 21 minut porabila, da sem prišla ven. Mika se mi dere. Pa v Žalcu sem se ostala, sem dobila stvari vsaj. Probam ohraniti ne pozitivo, ampak da se mi ne zmeša, ne? Ker se je ne reč zjokala. Sploh, ker se mi Mika tukaj dere, ne vem, kaj hoče na WC in sem jo spustila pač iz torbe in ni nič hotla, sam pač hodila je okoli in pol se je mogla nazaj zbasati in zdaj me izsiljuje tukaj. Ko čakam, da sem doma, ampak mislim, da bo še trajalo 50 minut. Dvojni stres. Pa itak bom pozno, mislim, mogla bi priti ob nekaj do pol 4, prišla bom pa 20:04. Registraciji moram narediti, saj imam še cajt, sem pol manj kar stream, pač tako no. Probam dihati malo bolj globoko in se umiriti, ker ne morem kaj. Ok, jaz sem popravljala rjo na eni strani avta in moram reči, da ni tako slabo šlo, kot sem mislila, da bo. Ata mi je dal 2 mašini za probat, pa sem rekla, ne, bom jaz to na roko, pa ni šla na roko, bi ga mogla poslušati, ampak sem hodila probat na roko, ni šlo. Ok, najprej da povem, da ne pozabimo, da sem jaz čisti amater, da nimam vsega orodja, ki ga rabim za to, ampak je bilo dost, da sem nekaj zrihtala. Najprej sem začela odstranjevati rjo z brusilko in z brusnim papirjem. Moram reči, da je kar na trdo šlo. Potem sem začela mešati to pasto oziroma kit, katerega moraš dati trdivc. Na srečo sem kupila celo srebrno barvo, ne spomnim se, ko sem to naročevala. Naročila sem pa vse te stvari na kupibarve.si, to ni nič sponzorirano, I wish. Ampak sem pač edino, kjer sem lahko najdla vse tak na iste mesto. Tukaj sem začela nanašati kit, zdaj prvič nisem imela pojma, pol sem se naučila, da je fajn, da ga res lepo naneseš in imaš pol manj dela z brušenjem. Pa boljše je, da ga na tanko naneseš, pa zbrusiš, pa pol magari še eno plast daš, ko pa da na debelo naneseš iz prve. Tukaj je kar dobro izgledalo, pol se je pa sušilo, ne vem, ene pol ure, rečemo, ali pa celo manj. Medtem, ko sem čakala, da se tisti del posuši, sem šla na ta nov flek, oziroma na vrata, kjer sem imela en velik flek, pa te mini flekce. Lahko vidite, da je bilo kar bad. In sem isto začela z brušenjem rje iz vrat. Seveda se moramo zaščititi z očali in masko, ker te koščki ti lahko pač preletijo v oči in to ne je bilo fajn. Maska pa tudi, ker nočeš vdihavati vseh teh toksičnih stvari. Tukaj je bilo kar malo težko, ker je tak čuden kot, pa tam spot je in ja, nisem tudi, kot sem rekla, imela pravega orodja. Pol sem vrata odprla, da je bilo malo lažje. Isto kot prej sem zakitala, na tej strani sem ja, nisem tako lepo zakitala, ko bi lahko, ampak sem pač pol brusla malo bolj dolgo. No in pol, ko sem tam končala, sem šla nazaj na brušenje kita, ki sem ga brusla z roko. Tukaj napaka je bila, ker ne moreš z roko to pobrusiti. To sem se spomnila, da raje masko. Tukaj je pa ta sprej, kot sem rekla, za rjo, ki je, ne vem točno, kaj dela. Mogoče bi ga mogla dati pod kit, še zdaj ne vem. Jaz sem ga dala čez.
ali bi ga mogla čisto na začetku dati, v glavnem, ne vem točno. Tukaj sem bolj ugotovila, da je ful boljš, da brusim s to mašino, ki je bila fajn, ampak kot vidite, je oblika pač pravokotna in je malo težko priti na te zraven teh zaobljenih delov. Tukaj, ko je pač bilo na robu, je bilo ok, ampak pol, ko sem pa nekje v sredi mogla brusiti, je bilo malo težko. Seveda moraš imeti različne te brusne papirje, na koncu greš z tem full finim, da res lepo zgladiš. In potem sem spet ta primer oziroma za Rio spray čez dala. Tukaj sem že začela barvati, mimo grede barvo sem naročila točno tako, kot ima moj avto, pač eno številko moraš najti v avto in jo naročiš in ti jo zmešajo. Zdaj tukaj smo v stanju, ko imam kit čez, pa je spoliran. Tukaj sem na hitro pobrusila, nisem delala kita, tako da vidite teksturo, ampak sem barvo čez dala, to je bila Rio, ne veste, kak je bilo prej, ker nisem posnela. Tu sem bila pa malo trmasta in sem na roko zbrusila in vidite te, pač, dobro, zbrusila kit. Tako da to bom jutri še enkrat zbrusila z ono mašino, da bo lepo, pa da bo ta šiv malo boljši. Pa še enkrat pošpricala. Zdaj barva je ok, malo vidite tukaj linijo, ampak itak to je star to je star avto, ne more biti isto, ker pač se tudi barva ne zbledi. Ni zdaj to kozmetično, ko je pa to, da tudi Rio odstraniš, a ne? In ja, ful je bilo zabavno. Jaz bi še to delala, se bom jutri. Ok, se pa grem, čau. Wow. Evo, drugi dan sem se lotila druge strani, a tam je že v bistvu zbrusil te, tako da sem jih jaz sem zakitala. Tukaj je bilo tek malo sred avta, so bile 3 taki fleki, pa zadnji na istem mestu kot na drugi strani. Jaz sem sam še kit dodala, pa pol tisti sprej za Rio. In pol, ko sem rekla drugo stran, sem hodila popraviti. Ja, ta še enkrat zbrusil, tako da nisem imela toliko dela, ker se mi je malo mudilo. In sem spet ponovno pobarvala. Ko nanašaš barvo, je fajn, da jo nanašaš v večjih plasteh, torej daš eno plast, počakaš, da se posuši, daš drugo, da ne na debelo namažeš. Jaz sem bolj ugotovila, da je bolj, da ne update trakam okoli, ker se pol vidi črtanje, bolj, da tek prosto barvam in je to barva ful fajn. Se sploh ne vidi, ko pa takrat prvič, ko sem okrog dala ta trak. I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart, no little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the Tukaj je sicer ta šiv malo zabrisam, pa pustimo malenkosti. Važno, da je Rio odstranjena, tu sem še na odbijaču malo posprejala, ker so praske od parkirišč, tako tu. Tu je bil tak flekec, ful dobro. Še to skrila. No boundaries, I get too close. No little by little here, 'cause I give my all. Oh, no little by little, I pour out. A boš spet intro naredila? Ne znam, pa trem. Na Grašo ne grem. Na Grašo ne grem, reči haj. Tak je naredil. I always run at the wall. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. Little by little here. No, got stuck on working on myself. Oh, yes.
Ok, čas je, da grem na bus spet, čaka mi 10 ur pa pol vožnje. Gledajte ta lep sončni zahod. Trava. Mogla bi video objaviti, pa mi ni šlo vse po planih, pač video je pripravljen, pa je nekaj z obdelovanjem bil problem in zdaj je že prepozno in tako moramo zaiti. Tu imam laptop, pa moj pošter, kufr sem si odkot se sposodila, pa lahko malo več spakiram. Upam, da vse. Videli. Sem prispela v Nemčijo, že ful ur nazaj, ampak sem šla direkt spat, ker na busu sem danes tako slabo spala, na zunanjem sedežu sem sedela in to ni to. Ne vem, ni šlo, pa vse me boli, tako da sem zdaj 3 ure pa pol spala, čist sem bila v globokem spancu in sem sanjala o nekih netopirjih v glavnem. Ena bolj žalostna novica, ki se bo mogoče uredila, mogoče ne, pozabila sem polnilce laptop. Tako vse sem spakirala, še več, ko bi rabila, ampak polnil za laptop sem pozabila. Pač glih to baterijo smela, da sem naredila sličico za YouTube video za danes. Rada bi montirala za pač naslednji vlog, da ga objavim medtem, ko bom na dopustu in sam danes imam še cajt montirati, ker pol pač ne bom imela laptopa zraven. In ja, malo sem žalostna. Ampak mogoče se kaj zrihta, če bo Josh najdel kak polnilc na šihtu sam. Ne vem, blaga grem tudi kupiti, sam ne vem, če imam imela danes cajt. V glavnem, glih sem se stuširala, se grem pa malo na balkon, ko je sonček in moram nekaj zmontirati za Instagram, to lahko na telefonu na srečo naredim, nekaj moram še posneti. Drugače pa zanj se mi je zlomil tripod in sem si novega naročila, ker sem, zato ker ni pušnine, pa ful hiter pride in mislim, da sem takega že imela. Upam, da bo bolj dolgo zdržal. Te tace so ful boljš, ker imajo to oporo in se ne zlomijo, ampak je problem, ker se mi je nazadnje ta tukaj zlomil, ta del. Ja, bomo videli. Moje hitro kosilo, jajca pa en sandvič. Ja, po dolgem cajtu pijem ta apple cider, jabolčni tat, pa kavo. In montiram stvari na telefonu. Prinesla sem si umazane čevlje zraven. Nisem imela cajta spucati, tako da jih bom zdaj. My god. So bad. From the concert or? Yeah. Oh, Lord Jesus. I mean, could be worse, I guess. Some people had bags on the shoes, like trash bags. That's actually very smart. Or just those, I don't know how they're called. Gummistiefel. Yeah, we also say that actually. Rain boots. Yeah, rain boots, yeah. You can watch my new YouTube video, Oh, yeah. because I don't want to be there when you do. My favorite streamer and human posted a new video. Mhm. But I won't understand shit. Bruh. What? They're listening to you. They know you're a big fan. 33 minutes? Are you complaining? Ain't nobody got time for this. What's the title? Naporentgeden? Exhausting week. Jour party on Rožnik and IKEA hot dogs. It's just, Jeden is a week or what? yeah, Naporen is exhausting. Naporen is exhausting, yeah. Korona opiksni. Gledala bomo The Mother,
Jennifer Lopez igrana, moja agentka ali morilka, ne vem. In Josh je kupil moje najljubše bombone in moj najljubši, mislim, zelo rada čip z kislo smetano. Zakaj to kupuje? Probam malo zgubiti zdaj kile, Ana. To ne pomaga. Težko. Evo naj prvi izlet, tako uradni izlet, da gremo z avtom, pa pol bomo tam za en teden. Gremo. Idemo. How many times do you think I'm gonna pee on this trip? Once. Not once. Da so ozima ene 3 ure, vmes sem montirala en video, zaspala sem, zdaj smo pa na črpalki in neki šteka, pač črpalka šteka, ne gre natankat, pa 2,30 € je tukaj bencin. Marija. Po maju bomo šla še na WC, nekaj mogoče pojest kavo. Veš, imam pa ta pošter, ko sem si ga že ful cajta nazaj kupila, pa nikoli ga nisem uporabljala. Ampak je ful fajn za avto, pa še tak trakec ima, da lahko daš na sedež. Andreja in Jasmin. Evo pa smo na Nizozemskem. Privet za mene. Prispela smo, hotel mama pa v cerkvi. Včasih je bila cerkev in zdaj so naredili hotel iz tega. Prav zanima, kako izgleda. Kak cute. Oh my god, what the hell is this? Mislim, da smo v bolj mali sobici, ker pač itak bomo cel dan bolj ko ne okrog, tako da nima veze. Pozabila sem posnet, ko smo prišla. Kje je sobica, kje je posla. In pol je tukaj kopalnica in WC. Tadam! Ja, to so vse sobice in ker je to pač cerkev, ne, je bilo treba izkoristiti prostor. In so pol zgradili te bunkerje, a nikoli. Te poslikave in ja, ful dobro. Tiger. Labirint. It looks Because like, yeah. It's a doggo. bigger square meters, but Okay. Ta kufer bo celo sobo zasedel. Tukaj je cesta za bicikle večja kot za avte. Moraš paziti, kje hodiš. Kako cool restauracija. I'm on a boat. Josh hoče tja jutri, I don't know man. Ču. Ma je tunel sam za bicikle. Na levi hodimo mi, na desni so kolesa. Harry Potter. out of them are like bent on Tilted, ja. So malo zamaknjene. Oh my god, koliko sira. Amsterdam je seveda znam po coklih, po tulipanih in po vetrnicah. Wafli, pomfri, milijon tega je. Smoke and drink, ki lahko piješ pa kadiš. Bicikli posod. To je skoraj malo teko Ljubljana. Spet sir. Zdaj. Evo prvo pivo. Heineken je narejen v Amsterdamu, tako da se ga spodobi piti.
have so many pimples uncovered. Kraljeva palača. Na Nizozemskem imajo kralja in kraljice še vedno. Let's go! Oh my god. God, stop it. Oh, this smells so good. Is this curry or? Bazuko sem našla. Te bom provala, pa Sour Patch Kids. I thought they were back in oven. Oh my god. This is my size. To je pa prava hiška. Oh, it's a... To je vse z Lego kot. Oh my god. Oh, Van Gogh. Oh my goodness. To je ta hiška samo odzun. Še ena trgovina z bomboni. Oh my god. Oh my god, this looks so... Empanadas. Oh my god, jaz imam rebrce, perutničke, nam omaka pa leto zelenjava, solata pa navaden pomfri pa krompir z kislo smetano in steak. Špar! Ne vem, koliko se vidi na kameri, ampak ful stavb je malo krivih. Pač, a vidite to stavbo? To je pa, ker je pač vse na vodi v bistvu, mislim, ja. Idemo spat. Candy haul. Te Sour Patche nisem hotela celega paketa kupiti, ker pač je bil prevelik in če mi slučajno ne bi bil dober, ampak zgleda kot navadni kisli bomboni. Te nrci, ne vem, taki mini, zgleda mini bomboni, to sem že videla, ampak nemam pojma, kako zgleda in kak je okus. Prav zanima, če bojo res ful kisli, ker piše, da so tak res ful kisli, bomo videli. Te Reese's, ponavadi smo te Reese's Cups v Millerju kupila, ampak teh pa še nisem videla, kot neke čokoladne tablice. King size. Okay. Okay. Sour Patch. Is there like flavors somewhere? Doesn't say. I don't know. I like the taste, but the texture is kind of, I don't know. It's like rocks, what the fuck? Ko neki kamenčki izgledajo. I mean, okay, to je jagoda, ono prej je bilo grozdje. Ful je čudno, ko so taki mini koščki.
Me je kar malo strah. Mogoče ne bo nič, ker ponavadi vedno, ko si kupim te ful kisle stvari, sploh niso te kisle. Bomo videli. Prav so različne. I don't know, you wanna try this? Are you scared? I'm scared. This green one looks more sour for some reason, maybe because of the color. Izgleda čisto navaden super. Oh, I'm scared. Ooh! It is sour, yeah. Oh, shit. Imam rada kislo. Like makes me gag a little bit. Makes me burp. Zdaj pa navaden cuker. Ampak na začetku je kar kislo. It goes away though, like. But it is quite sour. No. No? Don't admit it. The taste is almost like you puke. Spit. Oh, yeah. It does have that feeling when you puke them. Oh, these are... Oh, no, they're not. Malo je Snickersov podobno. Ki se ta video zaključuje. Hvala za potrpežljivost ta teden oziroma prejšnji teden. Bo pa še malo več Amsterdama, pa ko smo šla na plažo v naslednjem vlogu. Ker je čist preveč in sem rekla, ne bom preveč dolgocajtno, preveč dolgo. Pa bom malo razdelila za še naslednji vlog. Če vam je ta video všeč, ga lajkite in se vidimo v naslednjem videu. Čau!